RRRrakup con Sal-saluyot, Ilocano Entertainment Show. No dumdeng ti eleksyon, adot tumaod natulong. Agpadek-padek akun kunatayon, agin sisingpet, agin tutulong. Adot na laing nga mangay ayo, adot maki al-alamano, aging kakabay tapik ti abaga, paggalada iti butos da, at dapay manarsarita, si uyaw pamarpardaya, kutak da akuta, kas manlaupa, kaslasan silmot, kayarigan na, inton madlawdan, nakapsut da agpasuksukdan, iti kwarta. The RRRrakup con Sal-saluyot, Ilocano Entertainment Show. Alaen nga rod tay itegda, ibutos tay kursunada, ibutos tayo nga rod latta, ibutos ta isudat makamasa, ibutos amin nga rod ida, sinsiro da agserbit ilida, dida kayat nubasit alaenda, kapoy kanot politiko nga awan kwartana, addapay manarsarita, si uyaw pamarpardaya, kutak da akuta, kas manlaupa, kaslasan silmot, kayarigan na, intun madlaw da, nakapsut da agpasuksukdan, iti kwarta, at dapay manarsarita, si uyaw pamarpardaya, kutak da akuta, kas manlaupa, kaslasan silmot, kayarigan na, intun madlaw da, nakapsut da agpasuksukda, iti kwarta, at dapay manarsarita, si uyaw pamarpardaya, kutak da akuta, kas manlaupa, kaslasan silmot, kayarigan na, intun madlaw da, nakapsut da nagpasuksukdan, iti kwarta, intun madlaw da, nakapsut da nagpasuksukdan, iti kwarta. The RRRrakup con Sal-saluyot, Ilocano Entertainment Show.